बर्मा देशीय महास्तव्य R We Thon Bhante नचुया बिजाको Yomha नाङ्गो उपन्यास नेपाल भाषा भित्सु ज्ञान पूर्णिक भन्टे जुन चाहिँ अनुवाद नाटक ख वे चाहिँ सफु बनिएको चले ठाउँ छिनपे व ख ठाउँ यो छिनपे वे नि छौ च्याप्टर भन्टेना ठकै शीर्षक दो जन्मभूमि आ निनादिस ठाउँ यो चाहिँ जन्मभूमि च्याप्टर टुक्टन सुरुजी श्रीमती हेरा ठको बहिले नेटुनेको जुरे यहाँ चार चार टक भया चुनमा Yomha याको म्या गणेश त मने लुका लुमंगा चुन वंगो च्याद नापा छन निने वे ठासे बर्मा देशे वनिको इच्छा नापा अनुमति फर्मले ठाउँमा अनुमति बिवा प्रसन्न प्रफुल्लित ज्या ठटा गबेट कहिफिनका छे लेटाया टिटिन हुनु क्वावना सुबलसिम पिन्ता पास ठोवंगो छलचल लुमंगा चुन Yomha म्याचा आठिमले बोर साइट गाक्क सेका चुन ठंकुलजी परीक्षा न टटन विजय ज्या चुन तका चिठिन वया चुङडो आठे जागो अवस्था Yomha म्या ललितपुर डुगुजुसा गुलिन न्याइफिगु जे मागडे मारबिट आपे मनोहर देवी हो सुबलक्ष्मी पनि टटके निम शिलबटी भाव ललितपुर स्कुल स्टाफ नेना अनाथ मस्तेट ठेरबारी बोर्ड साइट बंका चुन एपि शिलबटी टटके पि खनके नप प्यावमा Yomha म्या त मिखा लुइका चुनिमा 1956 सन् 2500 बुद्ध जयन्ती माने याबले मागडी पनि टटके निम बर्मा देश वना 16 बिगा विद्या बना ल्या वबले ठ Yomha म्या गणेश नपलाउ खकौले विद्या सोम म्या निन्ति हर्ष त्याडट ओके छकला मक्सा छु समय टके लागि जुसा ल्या वेटा बारम्बार चिठी चोसेले तरंग परीक्षा छौ पास जुवा ल्या वेरका लिसो छंका होला आ परीक्षा सिडिया पास जुल धाउले म्या ल्या वेको दिन सतना वेर गबले गुखनी ठिनी मोसिउनिगले कावन टन छु प्रबन्ध नाटे मला दिन यन छन तावा हाना खबर बिचिनजी अबले तिनी बर्मा देशमा ल्या वइमा विद्यापति Yomha म्या त विशेष रूपमा लसवाउन माने अझ उया औपमेशाला थ Yomha म्या ल्या वइमा ललितपुर छौली न्योठे चुनक लसया भव्य स्वागत या शासन प्रचार निम्ति चुनत बिहार डेका बिरका टक घोषा गया चुन तिनीका Yomha म्या इमिखा न्योन्तेया विचारे मग्न ज्या चम हेर ठकुन Yomha भन्टे छम छिन्यन दना बिजना चुन टका चिरिम क्यान सोटो सोटा व भन्टे छम ताबले बुद्ध कोष भन्टे जिमा म्याइ थासन छु विशेष खबर दया था बिजाउ जिरका मटिएतया वल दादा जाटोटा कचकचा छेन प्यावल छेन्यने गुलाफी रंगी वस्त्र फुना मेगो आकार वयाचम छम अविचलित व इन्द्रेशना पूर्ण जुया संयम दनाचोङ खन श्रीमती हेर ठकोया बुद्ध कोष भन्टे नाप्लाइरका प्यावला मटिहे मखना थे ठम मखनी म ममुसिम स्मेष्ट खना चोङले काचकला अकमके जुल लेपटिने शिष्टाचार दुपे हामी पनि नियम कथ बिजौ सुजा दुथे का निमन्त्रण यहाँ सहबिल आकार हिला चम चीजको छेसवानी पाके पलाछना होला मिसमुच खनेका गुण वौजी बर्मी सिलिबडी ठेच मनोहर पिन्ठास वौजीमा अथवा बर्मी म्यामा चेको चिठी बिया हम यात्री गनला श्रीमती हेर ठकै कल्पना चमले लाग गणेश कुमारी तल मा जी गणेश कुमारी का मेग पेस ज्यातन त कमेसी मुटु सो प्यावे वतिनी श्रीमती हेर ठकना आका छका आश्चर्य चाक सो पिदेखला अब्याट ने टप्यांगो च्वामगो नासे स्पष्ट सिड्या चंगो ती खना तुरन्त रूप मसिका लेटा टोफीका इटिमिटी कना छन ए मस्त थनवा थो छिमता त गणेशका ए मज त छिमकको सटा वासा मानका जे ओके प्याङवन ने च्वा हु सटावा हु याकन म्या मख गणेश सिलबटे अले तले बिजौ थानु आश्चर्य व हर्ष श्रीमती हेर ठक इपठिप मरिया भेष हिल्नुकोमा इन्द्रिय निग्रह नि शिक्षाबटे प्रज्ञाबटे Yomha म्या त एठे मरियाको छितले निमन्त्रण नेना हल शिलबटे गणेश माय त हर्ष इटिमिटे कना वया ठया मरेका चुङ खना छक मुसुक निला सुएरुका तले ठाउन किचपि निमेश न इमतट गणेश तका मामा टाउने जग चिलामो सुया चुन पुरा मस्क मफुले ममुसुम छम सुजिरका मटिट्या निन मुसे वटा सुया चुङ चुन ए मचा थो छिम तटका ममुसियोला छिम भाइ पसले वा बर्मा देशमा टट ल्यावल गाटा छिम दाजु त न सदा हु याक्न डेमा मचाम किजा आटिन खण्डेका वम टटे त लिफ सो प्याउन किजा पिसा जक गणेश त ममुसिको मखो प्यावले मचा तिनीमे किजा पिन्त आ ल्याम मेरे हान नपला वसा गणेश न इमता बालको मसिको फु मखो श्रीमती हेर ठको न Yomha म्या त लासा फेटको ल अनलिप खला मफनिगु ज्या आदर गौरव त्या ला बिन्टिना बन्दना यात थ म्या जुसा उत्तम भावे छिन ढोका शान्त दान्त इन्द्रिय शिक्षा व प्रज्ञा गुण न बन्दना या यज्ञ जुरका श्रीमती हेर ठको न विश्वास याना तल अनलिप Yomha म्या लिक्स कोइलाको ठासे बालको फेटना गौरवपूर्वक खला त खबर मबियो छु मबियो आका चका जुबले म्या जुरका मोटी मोगले मुनु न पन ढुनका
तस्कम बोल्ना चुन खनिसा खनिवा सक्लेन ले टाइटने निश्चित थन छ पिनु खजुको जुया चुनिगो जाँचे पास जुलका टाउ टाव तन उत्सव माने यागो बिजौ श्रीमती हेरा ठक यो म्यास्चा बटी नप खल्ना चौले जल खले पिन छतले ठावे न ट्या ठाबिल गणेश निनपि तत केपि तले ठावया श्रीमती हेरा ठक लिक्स फुच मुना फेटी ठुका चुए लासा चम सिलबटी गणेश त बन्दन या ठुका गनले गो गणेश वल त्या बिजन मखला आमका श्रीमती हेरा ठक न्युन्यु केन ठोला पालक न्याना आश्रय चाया चुना एमेको न्याने छिनसो र छिनपेरे उमेरा टिटिन न मिटा चुचुवा खनमरिया वमा आ निर डेका मजा अंग प्रत्यंग हिष्ट पुष्ट जुका मेगो भेष धारनेना ठंक वम गणेश टाइमस नापला सुए डुबले दिव्य पुष्करनी ठा वम छमिष्ट नापला थे आश्रय चाया चुनचुना सक्स्टा मफुमखला जल खला ठठट पिन्ट जिन लोम म अञ्चना चोसा चिटल न्याब्ले ठनठना चंगडु अरसा लिमला फमला विदेशका चुनि मागले चिठिन सुया आए म पुछ्या मजबलाइको बिल्कुल पाना मनिको गणेश सटा दे चारै भित्र परिवर्तन जावंग अवस्था इमसा हन वाला सुयात्न ठुटन जल खला ठठटी पिन सट बर्म देश ख बुद्ध धर्म खञ्जना लाना कुशल बाट याना चुन अबले श्री हर्षमान हो गणेश दाजुनिम लेले टाटा तले थाउल इमसन मेपिन सटैनो तुरन्त मसिक मफिया वाटा चुना चुन लेपटने ठम्या व ठप्ने केरका सिका लेले तल नापला ठपिन लिसे विरोधी ज्या पंक जबरदस्ती प्यावङले नुगो टजे ठेचना दोष बिबो मगा ठे ज्या चंग ख ठपास कन या टेलर का कर्ना युक्तको टम ढाजको ढाउ न ख शिक्षा इन्द्रिय पूर्ण ज्या टाटे बुढीमुटी रुपैयाँ ठंक वग बक्ते दोष ताको तनावङले प्रसन्न प्रफुल्लित व हर्ष गदगद ज्या गर्जको गौरवटे गर्जको माने या माली ठैगो ठागा का मुफ्या चुन लेपा स्नेह पासपे मनोहर देवी सुबलक्ष्मी अष्टेपे मागडी हो मारे बिपिन नाप्लाट एपे टकेपे निमन बर्म देश सोह्र चुना विदेशका वगले गणेश त्यहाँ परीक्षा पास मजुसा बोर्ड साहित्य सेनकने या ज्या स्कुल छौचाका अध्यापिका ज्या ठेरबारी शासन प्रचार नाचपे ख इपिन गणेश ठंक वगले ले दया चुना नाप शासन प्रचार या त खल्ना चुन तर गणेश उद्देश्य लक्ष्य मठनिको ज्या छु दिनीलाई जक वइगो खकना प्रार्थना या माला चुन गणेश सखे विशेष पारमी डुम सुतम्मबटी नेपाल देश ठौ जन्म पिए निलाटी बासना होला ओलिया भित्र सुते बने चानी मरासे थेरबारी बुद्ध धर्म देश ने नाजुल बुद्ध बारे मूल फुट जाचुङ त्रिरत्न पंचशील निसे बोडी पछि धर्म सुई नेता प्रतिपति विपसना धर्म न गबले मा उपिन्छे गबले थठिट पिन्छे गबले बिहारे मध्यक देश नाचुङ जुया नापान थे थेरबारी बुद्ध धर्म पखे कोसला चुङले व्यक्तिगत प्रेम धर्मे नापा स्नेह देगो स्वभाव लका जना चुङले थेरबारी बौद्ध संस्था चाना निन तैथे बरे जुया होला गबले निचे देशने ना ट्यानिया सुनि ममरिया चुनिको बक्ते टक बनी बाच बिकटक न गणेश मा उपिनि छे वया धर्म छलफल या उपिनि त लिस बिया धर्म ख विश्लेषण ना कना चुनि मा न्याबले एकार बजे सुया नियो दिन मुरुगु जुया मामा श्रीमती हेर ठको छु दिनी लागि व म यो म्याया जुए ना प छु जिला दैथा ज्ञाना चुनिको ओके 10 बिया जी न्याय अतिथि पिण्ड ल्यावन्त न खन्यत नि योग ज्याचन उजको अवस्था गणेश बक्ते लाभले न्यन बिरका माइत गनिमा धर्म खन्यने पि छलफल यापि जग मखो निमन्त्रण याना नकी टुंकी यापि न यो कोन दुगुल ठेना पिन यान जग मा उपिने छेन नेतनि मागले बाहेक छेन ने माठेको दुगु मखो शिरबटी ज्या बनी मनोगले सुते निमन्त्रण या टप्नेको लिस्ट ल्यावनीको दिने टक जाया जन गुली डिमरिया नुगले शाको पिन दु ओके गणेश हो मा वो 30 पिने मने टक गस्थे छुटेको भाव टक प्या होला गणेश पिने जाति शाक्य ना ज्याचुङ उच्च जाति ख तर गणेश शासनगामी सिलिबटी जुया अनुसार ओगो कुल जातिको दृष्टि मिखमट देशना याटा निमन्त्रण याटा देशना याना भोजन निमन्त्रण बेटा स्वीकार नहुनेको अबले मा छ न्यन लापिनको छे ने तुनिको या मटे झारसिनी ढका काचा निवारण या योग ज्याचन ओगो अवस्था गणेश ठ धर्म पिठ तथा ठगो देश बिजाबले अबुम सुदोदन जुजिता बुद्ध वंश विषय धर्म देशने ना बिजागो हान विशेषण याना कना बुद्ध पुत्र पुत्री पिछु व पिछुनी वंश अन्तर्गत पि सिलबटी पिनीको लागि जातपात मरुटै खंकना मा ओपिनी मन सुख मरुगेट मरेका छैगु ज्याचन मा ओपिनी बिल्कुल स्वीकृति मोरसा श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि दुम ससिम यो म्याइको इच्छा व छन्दै त विरोध इम समया थजाको कथन जातपात त वास्तवमा त साधारण समानता या उत्तमको ठेरबार बुद्ध धर्म त ठुका कोनिसम गुरुमा गणेश खना शिवता डक्को निपामी त खुश जाचन
ओके न गणेश निराटी वया कंगु ख जिमस निर कनागु सुया न फल डुडका नेपाल स्टबिट गुण वर्णन न प्रशंसा जना बिजत बर्मा देश बिजाम वाला ठने चुना बिजाउ टका ठटे सक्सिन प्रार्थना यात तर सिक्युरिटी बिम हो डाउनी मानेको पाली तच्छिला परिचय लागे ठैसक अपो समय ठन फुका चनि फुगु मुखे टुङ्कला ओके सक्सिको छन्दै त विरोधी ना वे मालाउन टुट गणेश नाम गुरुमा सुतम्म बटी मिखा खोबी जागा चोपी ज्याति बन्डु पिन्ट छकिटिया हान बर्मा दिशा ल्या होला तर नापा मिसमचे रुपे ठोल सुनाना मसीका ज्ञाज्ञा बिसुङ खसा ठौ शासन प्रचारक पराक्रमी अम्बर मिस जाति रुपे ठयल झझमज ढाक टवेका सुमटिशाली ज्या प्या होला ठौ यो च्याप्टर ठनिया कोचल आ कने चाहिँ छौजुके च्याप्टर ल्याउँ नि कने यो च्याप्टर यो नाडो विजयमाला कोखा उड्डी कने टकेले पिया चुना दिस योको सुबा